Bore da iawn I chi gyd a chroeso i'n hoedfa foreol gwasanaeth Carolau ac yn arbennig croeso I gŵr Llundain, dim angen I croesawu nhw, yn siŵr, maen nhw'n teimlo'n hollol gartrefol yn ein plith ni, maen nhw'n ymarfer yma bob nos lun, ond mae hyfryd I weld chi, a pawb arall sy'n cymryd ran hefyd, bydd yna ddarlleniadau a rhai yn gweddio ac yn y blaen. Ond I wedi gobeithio cael rhyw bedwarawd neu bumawd pres, ond mae dyn ni unawd pres, gyda, fan hyn, gyda'r Owen. Owen yw'r Gwyn Owen. O'n I gyfarwydd ar ail enw, ffili cofio enw gyda, Gwyn Owen. Ond I chi gyd, siwr o fod yn ei na mae yn drompedwr o fri, heb I ail. A bydd ni'n edrych ymlaen I gael clywed I ychwanegiadau fe ar y trwmped, ac wrth gwrs diolch I Will am gyfeilio. Wel, fe unwn ni yn ein garol agoriadol, sef 463, 463, and then following this carol, Colin and Leslie will come forward to read the first two readings from Isaiah and Micah. Felly, unwn ni gyda'n gilydd yn ein carol agoriadol 463 o deiwch ffyddloniaid, oll dan orfoleddi o deiwch I Fethlem dref. Wele fe anwyd brenin yr angylion, o deiwch ac y ddolwn Grist o'r nef. 463. Isaiah
chapter 9, verse 2 to 7. The people who walked in darkness have seen a great light. Those who dwelt in a land of deep darkness, on them has light shined. Thou hast multiplied the nation, thou hast increased its joy. They rejoice before thee, as with joy at the harvest, as men rejoice when they divide the spoil. For the yoke of his burden, and the staff for his shoulder, the rod of his oppressor, thou hast broken as on the day of Midian. For every boot of the tramping warrior in battle tumult, and every garment rolled in blood will be burned as fuel for the fire. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and of peace there will be no end, upon the throne of David and over his kingdom, to establish it and to uphold it with justice and with righteousness, from this time forth and forevermore. The zeal of the Lord of hosts will do this. Darlleniad o lyfr y proffwyd Meica. Yr arglwydd yn teyrnasu mewn heddwch. Yn y dyddiau diwethaf, bydd mynydd tir arglwydd wedi ei osod ar ben y mynyddoedd ac yn uwch na'r bryniau. Dylifa'r bobloedd ato a daw cenhedloedd lawer a dweud, Dewch, esgynnwn i fynydd yr arglwydd i deml Duw Jacob, mwyn iddo ddysgu i ni ei ffyrdd ac i ninnau rodio yn ei lwybrau. Oherwydd oseion y dawr gyfraith a gair yr arglwydd o Jerusalem. Bydd ef yn barnu rhwng cenhedloedd ac yn torri'r ddadl i bobloedd cryfion o bell. Byddant hwy'n curo'i cleddyfain geibiau a'i gwaiwffyn yn grymanau. Ni chyfyd cenedl gleddyf yn erbyn cenedl, ac ni ddysgant ryfel mwyach. A bydd pob un yn eistedd dan ei wynwydden, a than ei ffugysbren, heb neb i'w ddychryn. Oherwydd genau arglwydd y lluoedd a lefarodd, rhodia pob un o'r cenhedloedd yn enw ei Duw, ac fe rodiw ninnau yn enw'r arglwydd ein Duw dros byth. Ond ti, Bethlehem Effrata, sy'n fechan i fod ymhlith llwythau Jwda. O honno ti y daw allan i mi un i fod yn llywodraethwr yn Israel, a'i darddiad yn y gorffennol mewn dyddiau gynt. Felly fe gedi hyd amser esgor yr un feichiog, ac yna fe ddychwel yr rhai fydd yn weddill yn Israel at ei tylwyth. Fe saif ac arwain y praidd, y nerth yr arglwydd, ac y mawredd enw'r arglwydd ei dduw. A byddant yn ddiogel, oherwydd bydd ef yn fawr hyd derfynau'r ddeiar, ac yna bydd heddwch. Diolch yn fawr i Colin a Glesni. A dwi'n credu bod un ohonoch chi, dwi ddim gwybod pa un, wedi dwy'n fy nhrefnu o'r pwlpit. Falle taw Glesni yw honno. Wyt ti wedi dwy'n fy nhrefn o'r pwlpit? Alle ti weithio fi beth sy'n dod nesaf de? 57, diolch. Ac ar ôl hynny, fe ddaw ddau ddarllenydd eto.
A chi'n gwybod pwy i chi? Elin a Thomas, sy'n mynd i ddod ar ôl yr emyn nesaf, garol nesaf. Felly, draw yn Ninas Dafydd Frenin, yn y beidi isel gwael, dodai mam un bach mewn preseb, nid oedd llety gwell i'w gael, mae'r fendigoed oedd y fam, Iesu'r plentyn bach dinam. Diolch. Gadewch i ni wrando ar eiriau o'r bennod gyntaf o Efengyl Luc, adnodau 26 i 38. Ac yn y 6 mis, yr anfonwyd yr angel Gabriel oddi wrth Dduw i ddinas yng Galilea o'r enw Nazareth, at forwyn wedi ei diweddio i Ŵr a'i enw Joseph, o dŷ Dafydd, ac enw y forwyn oedd Mair. A'r angel a ddaeth i mewn ati, ac a dywedodd, henffych well, yr hon a gefais dras, yr arglwydd sydd gyda thi, bendigaid wyt ymhlith gwragedd, a hithau pan ei gwelodd, a gythryblwyd wrth ei ymadrodd ef, a meddylia a wnaeth pan fydd gyfarch oedd hwn. A dywedodd yr angel wrthi, nac ofna, Mair, canis ti a gefais ffafr gyda Duw, ac wele, ti a geif eich chiogi yn dy grodd, ac a esgori ar fab, ac a elwi ei enw ef, Iesu. Hwn fydd mawr, ac a elwyr yn fab y goruchaf,
ac iddo yr hydd yr arglwydd dduw o'r seddfa i dad Dafydd. Ac ef e a deyrnasa ar dŷ Jacob yn dragywydd, ac ar ei frenhiniaeth ni bydd diwedd. A Mair a ddywedodd wrth yr angel, pa fodd y bydd hyn, gan nad adawen i ŵr. A'r angel a tebodd ac a ddywedodd wrthi, yr ysbryd glân a ddaw arna ti, a nerth y goruchaf ath gysgoda di. Am hynny hefyd, y peth sanctaidd a aner ohono ti, a elwyr yn fab Duw. Ac wele, Elizabeth dy Gares, y mae hithau wedi beichiogi ar fab yn ei henaint, a hwn yw'r 6 mis sydd i hi, yr hon a elwyd am lhyntadwy. Canis gyda Duw, ni bydd dim yn amhosibl. A dywedodd Mair, wele wasanaethyddes yr arglwydd, bydde ti mi yn ôl dy air di, a'r angel a aeth ymaith, oddi wrthi hi. Darlleniad o Efengyl Luc, Pennod 2, adnod 1 i 7. The readings from the Gospel of Luke, chapter 2, verse 1 to 7. And it came to pass in those days that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed. And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria. And all went to be taxed, everyone into his own city. And Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth, into Judea, unto the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David, to be taxed with Mary his espoused wife, being great with child. And so it was that, while they were there, the days were accomplished that she should be delivered. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. Wel, diolch Elin a Thomas am y darlleniadau yna hefyd. A nawr, edrychwn ymlaen fe gewn ni'r eitem gyntaf. Mae yna 2 eitem gan y côr y bore yma, ac i ni'n edrych ymlaen nawr at eu eitem gyntaf nhw. Diolch yn fawr.
Felly, fe unwn ni nawr i ganu carol arall, sef 438. 438. Ac ar ôl y garol hon bydd Mared yn ein harwen ni mewn gweddi. Felly 438, pan oedd bu geiliaid gyda'i praidd yn gorwedd ar y bryn, daeth angel Duw o'r tywyllwch di fel golau disglair gwyn. 438. Gweddion. Arglwydd ein Duw, a thad ein harglwydd Iesu, yr hwn sydd wedi ymweld ath blant ym mhob oes a sefyllfa. Gweddion ar ei ti ein tywys ni unwaith eto, drwy'r wythnosau yma sy'n arwain at yn Adolig. Gad i ni ddeall a chanfod o'r newydd, holl neges, ystyr ac arwyddocad yr adfent. Cyfnod o ddisgwyl a pharatoi. A thrwy gyfrwng dy air, cyfarwydda ni ac addysga ni am dy fwriad a ewyllus ar ein cyfer. Lord God, we thank you for this time of year, this Advent season which reveals so wonderfully the extent of your love to us in Christ Jesus. Speak to us again through the babe in the manger and restore us. Restore our capacity to hope for better things and for a better world. Trwy weledigaeth y proffwydi gynt yn rhagfynegu dyfodiad Crist, welen ni hefyd yn llawn gobaith a ffydd. Yn llawn gobaith a ffydd y bydd ein holl baratoi ni yn dwyn ffrwyth a bendith. Y mae gobaith yr adfent yn obaith i ni gyd. Tywyllwch yn troi'n oleuni.
Anobaith yn troi'n obaith, tristwch yn troi'n llawenydd. As we remember Jesus' love and compassion to all those whose need was great in society, help us to be channels of your love and peace in the world. Yn gyfryngau yn dy law mwyn ithgariad a thosteri di, lifo at bawb sydd mewn angen. Tymor yr ymbaratoi yw'r adfent, a gweddiwn ar ei ti ein paratoi ni gyd i therbyn o'r newydd ymherson dy fab Iesu, fel y profwn dy gwmni ath bresenoldeb yn cyffwrdd a'n bywydau, yn cryfhau ein llesgedd, yn iachau ein doluriau, ac yn bywiocau ein mawreiddra ni, a hynny clod a gogoniant i ti. Be with us, Lord, during our time together this morning, and bless all that is done, said and sung to your name today. Ac yna, bydd gyda ni ar hyd ein taith yn ystod yr wythnos newydd hon, a'r wythnosau hynny sy'n arwain at y Nadolig, a mae'n bod yn gofyn y cyfan, ynghyd a maddeuant pob diffyg a bai a weli ynom, yn enw yr hwn a ddaeth i'n byd i'n gwaredu, Iesu Grist y cyfiawn. Amen. And it's lovely to see friends joining us in this morning's service, from the very young to the older ones. But it's lovely to see you all. A chroeso arbennig I Côr Llundain. Mae'n glen cael eich cwmni chi, a ni'n gwerthfawrogi yr ymdrech da chi'n ei wneud I ddod ata ni y bore yma. Ac hefyd, wel, ni'n mynd I ddeud I A5, ond mae'n glen cael cwmni ti, Gwyn. Diolch yn fawr iawn. Hefyd, diolch I Will ac I Manon fel arfer am eich cefnogaeth. Ond diolch yn gwneudog am drefnu hyn I gyd a cysylltu â phawb. Ni'n gwerthfawrogi Rob. Diolch yn fawr iawn. After this morning service, we won't be having our usual tea and coffee because we're planning on going carol singing
at the junction of Oxford Street and Great Titchmarsh Street. So please do feel, come along and join us for either support or rattling a bucket or sing. Unfortunately, St Mungo's can't help us this morning, but they have given us a bucket and a few leaflets, so we'll go singing, if that's all right. There will be no evening service this evening, for the reason there's a joint Welsh chapels and church service in Gray's Inn in Canol, Cymru, Llundain. Felly 9 lyth a charol, gwasanaeth am 6 o'r gloch heno yn Gray's Inn. Next Wednesday, midweek service as usual. Followed this next Wednesday's service on the 15th is the monthly organ recital, this time given by Rosemary Evans from St Alphege, Burnt Oak. So do come along. That's at 1:05 this Wednesday. Sul nesaf, y drefn arferol, dan arweiniad yn gwneudog, ond da ni yn dal yn awyddus iawn I cael yn cynio'n Addoliad. So felly, please, os da chi wedi rhoi eich enwau lawr, mae dewch, ond os da chi newid eich meddwl achos y sefyllfa Covid, gadwch fi wybod, da ni'n gorfod talu y caterers per head fel tai. If the rules and regulations changed during the week, we'll put it up on our website that we're cancelling the meal or whatever. But at the moment, we're still going on ahead with it. There are 2 requests. Can you please wear your masks as much as possible within the church? I know it's difficult sometimes, but do as much as you can. The other thing, when it comes to the meal, please can you do a lateral flow test before you come in the morning? So all those who are eating together, we know that we've reduced the risks to some degree. So in Mark Drakeford's words was, flow before you go. So please do so. I love that saying, but perhaps it's flow before you come, but I don't know, we'll leave it on that. What can I say? We're still practicing for the Llundain choir. The Llundain is in January, but we're having a little choir from here as our usual. And we're practicing every Sunday morning at 10:15. We could definitely do with a few more singers, especially sopranos. So do come along. We would like your support. And that's so every service come at 10:15 until the Llundain. And then on Christmas Day, we are having a service here at 10 o'clock in the morning. It's a lovely family service, and it's a great way to start Christmas Day. And then we will not be having here a service here on Boxing Day. Felly ddim gwasanaeth yma ar dydd Sul ar ôl Nadolig ar y 26th. Nawr, ddawn nhw'n hamgylch I dderbyn eich rhoddion.
A'n roddio na ddagwn i ti arglwyddiwr, a diolch am dderbyn an gasonodd stor. An llawen a gnawn a'n haddined anghyd, i fwyn a'n tystiolaeth i ti anna byd. Amen. Felly, fe gewn ni eitem gerddorol arall nawr gan Andrew Brown. Diolch, Andrew. Diolch yn fawr, Andrew, hyfryd iawn, diolch. Felly, fe unwn ni eto i ganu ein carol nesaf 455, 455. Y nawel wlad Jwdea dlos yr oedd bugeiliaid glân yn aros yn y maes liw nos i wylio ei defaid man. Proffwydol gerddi seion gyd ganent ar y llawr, i ysgafnhau y gyfnos ddi gan ddisgwyl toriad gwawr. 455.
i Manon ac i Wil hefyd. Diolch yn fawr iawn. Un o'n ffefrynnau Carol y Ganwys, mae'n hyfryd yn dwi. Hyfryd iawn. Felly, fe ganwn ni emyn. Carol gyda'n gilydd 4-5-1 o dawel ddinas Bethlehem o dan dy ser di ri ac awel fwy'n Jewdea'n dwy'n ei music at a ti. 4-5-1. Nawr, dos dim pregeth dy fi y bore yma. Byddwch chi'n falch i glywed. Siŵr o fod. Perhaps some will be very disappointed that I don't have a sermon for you this morning. But although I'm sure the majority might be a little pleased. But just a few thoughts. I couldn't leave today without leaving you a few thoughts for Christmas. Before we have our Christmas celebrations this year. A chi'n bod y geiriau sydd wedi bod yn troi yn y meddwl i yn ystod yr wythnos sydd wedi mynd heibio, yw geiriau yn llythyr cyntaf Paul at y Corinthied, sy'n sôn am gadw wyl, keeping the feast or festival, ond wrth gwrs, sôn am gadw wyl y Pasg, mae Paul, yn ei llythyr at Corinthied. Perhaps at the outset it seems a very strange verse to consider for a Christmas carol service, the words describing Jesus as the Lamb of the Passover. But those are the words that have been mulling around in my mind during this past week in preparation for today. A dyma'r geiriau yn y Gymraeg i ddechrau, oherwydd y mae Crist ein Pasg ni wedi aberthu. Am hynny cadw'n yr wyl, nid ar hen lefain o falais a llygredd, ond a barw croew pirdeb a gwirionedd. For Christ, our Passover lamb, has been sacrificed.
Let us therefore celebrate the festival, or keep the feast, in the old translation. Keep the feast, not with the old leaven of malice and evil, but with the unleavened bread of sincerity and truth. Christmas and Easter, Bethlehem and Calvary. Two events and two places intrinsically linked to the Christian, aren't they? Remember that Bethlehem and Calvary, they're not far away from each other geographically or theologically either. Mae'r ddau wedi cyd-blethu ynghyd gyda'i gilydd i'r Christian, ond you know. And the first thought I'd leave with you today is the happiness, the joyness, the happiness which every believer finds themselves not only at Christmas and Easter, the two main festivals or feasts, but throughout the whole year, or should be at least. Oherwydd y mae Crist a'i Nadolig a'n Pasg ni wedi ei eni a wedi ei aberthu. Am hynny, cadw'n yr wyl. Let us therefore celebrate the festival and keep the feast. Our joy is the fact that the sacrifice has been made. There's nothing more expected or required. The sacrifice which delivers us as his people has been made, and it's complete. There's no need for anything else. A dyma'r wyl ddylen ni gadw fel Cristnogion, nid yn unig adeg yn Addoliad, ond trwy gydol y flwyddyn. Now, I'm sure there will be enough materialistic feasting this Christmas, and why not? Yeah? But let's not forget that this feast or festival isn't only for our bodily or physical nourishment. It's something far more than that. It's joy, it's exhilaration, it's a spiritual and heavenly feast as well. Felly yn yr ystyr hwn, gadewch i ni gadw'r wyl eleni a thrwy wneud hynny i gadw wyl sy'n para ar hyd ein bywydau hefyd ac yn treiddio i bob ran o'n byw a'n bod ni. Let's keep this feast always, not only for a short period or season, for high days and holidays, as they say, but a lifelong feast. Ac yn ochr ar wledd wastadol hon, mae na ddyletswydd arno ni hefyd yn y ffordd dylen ni gadw'r wyl. We all have a duty as to how to keep this lifelong feast as well. That's my second and final thought for you before we finish this morning. Let us keep the feast, what does the verse say? Not with the old leaven of malice and evil, but with the unleavened bread of sincerity and truth. Gyda ffyrdeb a gwirionedd, mae'n gweud yn y Gymraeg. And you know, I feel that we should view these words as relating to ourselves this Christmas time. The feast can't be kept if this old leaven of malice and evil is willfully and consciously kept within us. Can't it in part of our lives at Christmas time? You can't be expected to keep the feast like that. Dwi ddim yn credu bod rhaid i mi ymelaethu y bore mae'r ffaith bod gwneud daioni yn arwain at hapusrwydd yn ein bywydau ni hefyd, ond yw e? Pob weithred bach o ddaioni. Falle ryw alwad ffôn yn y dolyg yma, at rwy'n falle sy'n unig. Mae'n rhyfeddu fi bob tro, byddai'n codi'r ffôn yn gweud, diolch am ffonio, a weithred fechan fel yna. If we do what's right and proper, what's expected of us in the writings in this holy book, our guide and compass in life, we will experience true happiness this Christmas and always. Ac os ydych chi am brofi gwir lawenydd yn Addoliad, peidiwch â dechrau o'r ochr anghywir chwaith. Don't begin with the wrong end of the Christmas story. Begin with the Saviour's sacrifice for us all. Begin with the cross of Calvary. Go there and then you will see the whole meaning of Christmas. Ein disgwyl yn Salem i ganu yr anthem ddechreuwyd y Methlem. Mae e. A hynny er gogoniant i'w enw. Amen. Felly, cyn ein bod yn mynd i ganu carolau tu allan,
452, 452. 452. Clywch li'r nef yn seinio'n un, henffych enni ceidwa dyn. Heddwch sydd rhwng nef a llawr, diw a dyn sy'n un yn awr. Dewch pob cenedl is yr hod, unwch ar yngylaidd glod. Bloeddiwch oll a llawen drem, ganwyd Crist ym Methlehem. 452. gofal nawr i'r arglwydd. Let us commit ourselves to God in prayer. Ac yn awr iddo ef sydd ar gallu ganddo i'ch cadw rhag syrthio, a'ch gosod yn ddifau a gorfoleddus ger bron ei ogoniant. Iddo ef yr unig ddiw a'n gwaredwr, trwy Iesu Grist a'n harglwydd, a byddo gogoniant a mawrhydu, gallu ac awdurdod, cyn yr oesoedd ac yn awr a byth bythoedd. Amen.